Subo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad. taho ka mang isyo sa wangang drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha noong hinabot pa sa lampag na medical. siya na anas tingong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagbawas din mga pulis na nakadeploy sa Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Ciudad Gangnaga, ipinaliwanag Gangnaga City Police Office. Bagakay Elementary School sa Tinambak, Camarines Sur, nagsuspender ng klase huli kang pagpositibo sa influenza, sipon asin abo kan mga estudyante. Domingo Absed Elementary School, benepisyaryo kang Khan Academy Philippines Adapt a School Initiative. Pag-obserbar kang Mental Health Awareness Month, suportado kang Naga College Foundation. Uya mga bareta sa Aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Matapos ang high-impact operation kan PIDEA sa Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Ciudad de Naga, kung sa 18 persona ang inaresto asin kinasuhan, huli subuot kan paggamit ni illegal na droga. Naki-question ngunyan ang pagbawas subot ng PNP personnel kan Naga City Police Office na enot ng pinag-deploy sa mga PNP outpost sa nasabing lugar. Ang paliwanag kan Naga City Police Office sa report ni Cristina Valenzuela. Sa kada pagtapos kang simana, nagkakaigwaning assessment ang Naga City Police Office na inaapod na Management Committee. Ini ang rason kung taano binawasan ang deployment o post kang PNP Naga sa Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Naga City. Dawa bistado ang lugar, nasaro sa mga area sa syudad na may haloy ng problema pag-abot sa mga personang naggagamit asin nagbabariwas ng illegal na droga. Susog kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, tagapagtaram kang NCPO, parte ini kan sa indang adjustment na pinagigibo, kasumpay kang ipinapasunod na 911 call asin 5-minute response. Mas kinakaipuan kang PNP Naga nindagdag personnel para makapagresponde sa mga nagpapaabot ng report sa nasabing hotline. Paliwanag pa kang opisyal, habang naghahaloy o nahihiling ang mga nakadeploy na pamilya, mas nagiging pamilyar ini sa mata kang mga residentes na nakakaapekto sa saindang estratehiyang pinagigibo. Ang Naga City Police Office po ay merong management committee, no? So every week nagkakaroon ng assessment, nagkakaroon ng humihingi tayo ng mga comments and suggestion from lower officers. So yung pagbawas natin ng post doon sa Sagrada Familia is part siya ng adjustment during 911 calls. So mas kailangan natin ng maraming personnel para mag-attend sa mga tumatawag sa 911. Pangalawa po yung effectivity doon dahil pag tumatagal ng isang post, no, nagiging tawag nito, may familiarization na doon sa mga residents, isa pa yun. So yung naapektuhan yung effectiveness kung yung purpose bakit naglagay doon. Pangatlo, may mga strategy ang NCPO o ang higher office pagdating sa police operations. Kung makikita nyo, nawala yung post pero sunod-sunod yung huli. So kasama po yun sa strategy. Hindi ko na-elaborate po yun at baka mas maraming nakikinig ng mga involved sa illegal drugs. Mapapag-aralan po nila yun. Huli ka ini, sinabi kang Naga City Police Office na epektibo ang pagbawas kang post kang PNP sa nasabing lugar sa paglaban sa illegal na droga. Alagad igwaman giraray nakapwestong mga pulis sa Sagrada Familia na nagtatabang sa pagmonitor kang mga nagraralaog o nagruruluwas sa barangay. Effectiveness ng buong NCPO sa combat against illegal drugs. So, paglagay natin doon, nawala ba? Hindi naman nawala. Tumabi lang. Gumilid until napag-aralan ang lahat at nakakalusot pa din. So kung matatandaan nyo, wala pa tayong binabawas, may mga huli sa loob. Sa ngayon, may post po doon is tumutulong sila sa monitoring. Kaya wag mag-relax yung mga labas-pasok doon kasi monitor po sila ng ating intelligence unit. Ang pagbawas kang mga post kang PNP Naga sa Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, sarong paagi para dakulugod na mga drug personalities sa barangay ang madakop kang mga operatiba.
Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, ang pagkakaaresto sa 18 drug personality sa Zona 7 Sagrada Familia, Barangay Peña Francia ang resulta kan ginibusubot na estratehiya kan Naga City Police Office matapos nabawasan ang bilang kan pulis na nakadeploy sa outpost sa nasabing lugar. Susog kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, pinalaog muna ang mga suspect sa Barangay Peña Francia antes ginibo ang operasyon. Siniguro man ka Naga City Police Office na dailang digdi matatapos ang saindang anti-illegal drug buy bust operation, huli tadakol pang police operation ang nakalatag sa masunod na mga aldaw. Diyan nila malalaman na kahit kasi lumabas yung issue about sa pagbawas ng post. So hindi po, kaya nga tayo nakahuli ng marami, no? Dahil ginamitan ng strategy nga, kasama na yung pagbawas ng posting. So parang gumawa tayo ng silo na pumasok lahat. And lahat yan ay coordinated sa lead agency against illegal drugs, yung PDEA po. So marami pa pong susunod and wait lang sila. Padagos sa mga bareta. Sa monitoring ka Naga City Police Office City Intelligence Unit, nagluluwas na ang Barangay Triangulo, Peña Francia asin Barangay Concepcion Pequeña, ang mga barangay sa siyudad din Naga na may malalang problema pag-abot sa illegal na droga. Ang nasabing mga barangay ang higot na binabantayan kan NCPO. Hulita haros digdi man lang nag-iikot ang mga police operation kan PNP. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, palipat-lipat sa tulong barangay ang area kan transaksyon kan mga suspect na sa inda ng napag-adalan. Sa monitoring natin, Barangay Triangulo, Peña Francia, Concepcion Pequeña. So yan po, actually dyan nakapokus. Mostly, galing dyan yung mga police operations. So, lipat-lipat lang po, kahit lagyan ng tambakan natin ng police sa Sagrada Familia, lilipat lang po sila doon. So kaya nga napag-aralan din namin yung galaw. Sa iba pang bareta, Domingo Abseri Elementary School nakaresibinin bagong tablets halis sa Khan Academy Philippines bilang parte kan Adopt a School Initiative. Uyang sa Kuyang Report. 45 tablets ang pinagtao sa Dr. Domingo Abseri Elementary School kang Khan Academy Philippines asin MacBride Corporation sa pagikan sa idang Adopt a School program. Gagamiton ini kan mga estudyante na may subject na science asin mathematics. Mismong si Mayor Lani Robredo nagpili kan Abseri Elementary School na matauanan kan mga tablet para sa mga estudyante asin sa mga maestra na makakatabang sa idang pagklase asin paggibo ning lesson plan. Nag-iribanan ang Khan Academy, ang MacBride Corporation sa Kake Family Foundation para darahon digdi sa Abseri Elementary School. Tano ta sa Abseri Elementary School. Mampig po baran mi po nagabos na eskwelahan digdi sa syudad ning Naga Matabangan. Pero mi po pag may grasyang naabot kami po ni Rafi, si Rafi po Executive Director kang Angat Buhay. Ang Angat Buhay ang para hanap ding matarabang. Pag may naabot pong grasya, hahapoton mi na ang DepEd. Si Say ang nangangaipon ng classroom, si Say ang nangangaipon ng dormitories. Iniyo po, pigtawanan kaming listahan ni Ma'am Susan ka mga possible sites. Kami po alam pili kang Abseri, kasabi mi garumayo pa lamang kita lumanatabang. Ang representative kan Khan Academy Philippines na si Attorney Myrish Antonio ang yaon para magtabang sa pagtaon ng seminar sa mga aki asin maestra kung paano ninda ini magagamit sa pag-adal. Ini ang primerong beses na nagpasiring sa syudad din Naga ang Khan Academy Philippines. Hihilingon maninda ang maging resulta kan programang ini para gibuhon man sa ibang eskwelahan. Sa tulong ng programang ito, mabibigyan ng tablet ang ating mga estudyante mula sa Care Family Foundation represented by Ms. Kyle, gagamit ng Wi-Fi ng paaralan at magkaroon ng access sa Khan Academy. Isang libreng world-class learning platform na ginagamit ng mahigit 150 million na estudyante sa buong mundo. Kami sa Khan Academy Philippines ay magbibigay ng training at mentoring sa mga guro. Tuloy-tuloy na monitoring at technical support para masiguro ang matagumpay at tuloy-tuloy na implementasyon.
Presente man si Senator Bam Aquino sa programa. Sa iyang sinabi na tututukan ka sa iyang komitiba na matawalan ning mas dakulang budget ang edukasyon na magiging dakulang tabang sa pagpapadukdok ng mga classroom, learning materials asin mga bagong gadgets na magagamit sa mas komprehensibo asin marikas na pag-adal. Ngayong 2026 budget, dinagdagan po namin ang pondo para sa mga devices ng mga guro at ng mga estudyante. Pero alam ko rin po, hindi pa rin po yan 1:1. Kaya mahalaga po yung mga partnerships na ito upang mas mapabilis ang pag-modernize ng ating educational system. Kaya itong 45 tablets na po ito, powered by CAN, powered by other applications, yung mga tinuturo po ng mga teacher natin, sa pagkakaalam ko po, hindi na uso yung overhead projector. Ngayon po, TV na at laptop ang gamit ng mga teacher. Siniguro man ka senador na padagos na tatawan atensyon ang kakulangan sa classroom asin iba pang benepisyo para sa mga paratukdo sa bilog na nasyon. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Cazo Reyes, Newsbreak. Personal na nahiling ni Senator Bam Aquino ang sitwasyon sa Julian B. Militon Elementary matapos ang dailampas sarong oras na pag-uurana. Tulos naglangkaw ang tubig baha sa Laucan Eskwelahan kung saan kinaipuhan maggamit ng baroto ang mga maestra asin mga estudyante sa pagbalyo sa ibang classrooms. Nagpasalamat man si Julian B. Militon Elementary School Principal Apollo Sebelio na nahiling ni Senator Bam ang sa inang kamugtakan kung may pag-uurana ang assessment kang opisina kang senador ang makakatabang para makatauning maninigong aksyon asin solusyon. Kahapon po, nasa Julian B. Militon po kami ni Ma'am Lenny. Nagulat po ako, di pa yung bumabagyo. Ma'am Irish, 45 minutes lang na ulan po yun. Di ba ma'am, no? Bumabaha na po yung eskwelahan. Nagulat na lang po ako, may nagbabangka na po sa kalagitnaan ng Julian Militon. Sabi ko, ba't may bangka dito? Angat buhay pa yan, Rafi. Pero kaya na. Nang matapos kami mag-usap-usap dito mismo sa pavilion, ay wala ng ulan. Nakapag-ikot kami, pero ang hindi namin naikutan, gawa lahat na yung talagang dapat na titingnan niya kasi baha na at talagang napakataas ng tubig. Imagine, ay yung paglakas ng ulan, maraming mga na-trap doon sa kabila na ibinangka. At nakita niya kung paano ang pagbabangka. Kaya yung assessment mismo, napakagandang pangyayari sapagkat mismo ang Committee ng Education sa Senado ay nakarating isang pagpapahalaga sa ating pong mga nandito sa lugar na ito na siya ay nakarating at maaari. At ako'y naniniwala na sa kanyang assessment na makikita kung ano ang kinakailangan gawin at magkaroon pa siya ng mas medyo malalim na pag-aaral kung paano kami matutulungan. Padagos sa mga bareta, hulikan kontrobersyal ng mga flood control projects sa DPWH. Mas madakula subot ang budget allocation kan Department of Education sa masunod na taon. Susog kay Senador Bam Aquino, may 300 billion pesos subot na pinag-uurulayan asin ang kabanga digdi. Ang gusto nidang hagadon para sa sektor kan edukasyon, urog na sa pagpapatugdok ng bagong classrooms asin iba pang gamit sa eskwelahan. Ano po yung good news? Yung good news po, dahil sa mga investigasyon na unti-unti po namin na-uncover yung mga katiwalian sa gobyerno. Dahil po sa mga investigasyon na yun, marami po tayo makukuhang pondo na napunta lang sa flood control na hindi naman talaga flood control, napupunta sa DPWH na nagiging patong lang at nagiging panghati-hati lang sa mga lagay. Makukuha po natin yung perang yan up to 300 billion. At yung perang po yan, ang nais po namin sa Senado, at marami po sa amin ang ganito po yung panayam, mapunta po ang higit sa kalahati niyan dito po sa edukasyon. Saan po yan pupunta? Unang-una, mapupunta po yan sa mga classroom at pagpapaganda ng mga eskwelahan natin. Halangkaw ang bilang kan road crash sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Nakadaklan motorsiklo ang naiimbwelto. Susog kay Police Lieutenant Colonel Eileen Ocariza, Chief of Police Canpili Municipal Police Station, human error subot ang cause sa kan mga road crash na nangyayari pagkabanggi kan nakalis na Martes na maagahon.
Duwa ang gadan matapos mabanggaan asin maligistin bus ang lunad kasarong pedicab na nag-U-turn sa may barangay Palestina, Pili, Camarines Sur. Sa ngayon, sir, according sa data analysis po, sir, na nakuha ko, medyo mataas po ang ating mga traffic incidents po sa AOR ng Pili. Kadalasan po, nakukumit po sa highway. Kadalasan po, mga motorcycles, pero meron din po mga four-wheeled vehicle. Sa pag-aaral ko po nung data po na naibigay sa akin, mostly po is mga data, mga human error naman po. So may mga karamihan po, kasalanan po talaga ng mga motorista po natin. Kadalasan po mga madaling araw. Sa iba pang police report, statutory rape ang kasong inaatubang kan 69 years old na senior citizen na si Ayas Tay Marcy. Balo asin residente kan Lagunoy, Camarines Sur. Inaresto kan tracker team kan Lagunoy Municipal Police Station ang sospek kasubagong alas 10 din udto. Mayo man piyansang pinagrekomendar ang korte para temporaryong makaluwas sa karsel ang nasabing akusado. Nayaon ngunya sa kustudiya kan Lagunoy Municipal Police Station. Ang nasabing sospek ang rank number 2 Municipal Most Wanted Person kan Lagunoy, Camarines Sur. Sa iba pang police report, sa Pili, Camarines Sur, attempted homicide man ang kasong inaatubang kan 66 years old na si Ayas Saldi, residente kan Del Rosario, Pili, Camarines Sur. Inaresto ini hulikan warrant of arrest na halis sa Municipal Trial Court. Pinagtutugutan man ining makapagpiyansa sa kantidad na 36,000 pesos. Nasa kustodiya ngunyan kan Pili PNP ang nasabing sospek. Sa iba pang bareta, sinabi ni City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Reyno Rodriguez na ang namamatay ang subot na pag-uuran paghapon sa syudad ng Naga iyang pagribay kan amihan na Dahil hindi po garo si pag-switch to amihan pero permi po siya halos pagkahapon na ugwan ng local thunderstorm na nagkakos ng 1 to 2 hours na makusog na pag-uran aron kasuhapon. Pero so far, very minimal si reported man pong pagbaha dahil hababa man talaga si volume kang tubig na ibinagsak. Pero nonetheless, yaon po kita sa pagpagirumdum sa gabos, especially sa mga barangay na permi pong ipreparar ang mga tao ang mga structures just like drainage sa permi pong malinig mayo po sa mga bara. Suspendido poon kasubagong alas 12 nunudto ang laog sa klase sa Bakakay Elementary School. Hulikan pagpositibo kan sarong estudyante sa influenza. 15 estudyante ang may kalentura, 86 man ang may sipon asin abo, asin 12 ang may chickenpox o utos. May kapareho man na namamatayan ang ibang teaching and non-teaching personnel. Pinag-aandam naman subot ang report na isusumitir sa DepEd Camarines Sur. Mantang sinugo naman ang Municipal Health Office asin Rural Health Office na magkondusir ng disinfection. Sa iba pang report, Naga College Foundation aktibong nagpartisipar sa pagselebrar kan Mental Health Awareness Month. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Katakod kan pagselebrar kan Mental Health Awareness Month, NCF Fasada, pinailawan sa Naga College Foundation. Light Up Blue for Mental Health. Ini ang initiative asin naging advocacy bilang paagi kan pakikisumaro kan Naga College Foundation sa pagsuporta asin pagtauning prioridad sa importansya kan mental health kan lambang individual sa komunidad. 2, 1! Ginibo ini kan October 10 na pinag-organisar kan NCF Guidance and Testing Center kaiban iba pang organisasyon na pinagpartisiparan kan mga senior high school hasta college. Bako lang sa paagi kan kindness promotion, kundi maging sa pagtauning importansya asin atensyon ang obheto kan aktibidad na siguradong makakatabang para matauanan nin suporta asin guidance ang mga estudyanteng nakaka-experience o may pinag-aagian ning sakit sa buhay. So ang objectives po ng activity na #LightUpBlue for mental health is of course, encourage everyone to be kind to others, to consider mental health, well-being as a priority. Hindi siya mas less sa physical health because our mental health matters. So ang objective nito is to encourage NCF community, especially our students, to practice inclusion and then
kindness, and of course, practice empathy sa bawat tao na makikilala nila or mamimit nila, and of course, sa sarili nila. Important na magkakandak tayo, especially during October sa Mental Health Month. But of course, kailangan na everyday inire-remind natin yung mga estudyante, yung mga yung community natin to practice kindness. Kasi we all know na yung grabe yung mga mental health issues nowadays. So it's important na sa even simplest ways, we show kindness. And itong ganitong event, nagpapakita siya or nagre-remind siya sa NCF community that we do care, that the community cares. So they do not have to feel alone, or whenever they feel alone, maaalala nila na andito pala yung community, andito yung friends, and andito yung family na pwede kong masandalan every time na parang nasa challenging time ako ng buhay. Sa pag-atindir ni Kevin kan programa, takol siyang narealisar na sakto sa naging eksperyensya niya ngunyan. Actually po kasi very sakto ng event na to kasi kanina lang po nag-exam po kami sa major subject namin. Talagang ang hirap. Out of 45, wala lamang nakapasa out sa buong department na po yan. So yun, tapos nakikita ko yung mga kaklase ko, yung mga kabatch ko na parang down na down. Tapos yung mga plano nila na after exam daw, kakain sila sa McDo or kakain somewhere or i-reward ang sarili nila. Tapos after knowing the scores, parang yun, nag-stop na sila igawin yun. Parang nawala na yung desire nila gawin yun kasi daw hindi nila deserve. So ito ang message ko sa mga tao na experiencing mental health problems now, mental health issues, or simply just being sad or not okay right now, is that when you are at your lowest, you deserve to be there for you the most. You deserve to be cared for, you deserve to be loved, and you deserve to be thanked just for existing. Kasi talagang marami tayong ma-encounter na problems and we're not infallible. So like walang tao ang magiging totally immune sa mental health problems. Kaya when in sa situation mo ngayon, you are experiencing that mental health problems, know that it's okay to take care of yourself. Huwag mong kalimutan na porket na nasa lowest ka, hindi mo na deserve ng good things. Realization ko po is sa ngunyan po pala, tigpapahalagahan pa man po giraray ang mental health. Tas makaugmahan po sa pagmati na sa ngunyan po, may araw po kaning event, lalo na po sa schoolmate, lalo na po sa mga estudyante or sa mga teachers na nakakaramdaman po, nagaro po. Siyempre po napapagal po kita sa mga gibonto sa school, and at the end of the day po, may araw po kaning event na tigso-support kita, and tigpupush through kita. Bago ang blue lighting, ginibo muna ang Pledge of Commitment. Inisimbolo kan pangako as in dedikasyon kan mga participants sa pangapodan as in suporta sa mga lakdang para sa pagtaong importansya sa mental health. Para sa GMN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinukusog na puwersa kan GMN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa mayong official Facebook page, GMN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot as sila papanahon. I-hit ang subscribe button sa mayong official YouTube channel, GMN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta as in istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes, as in ini, ang GMN TV48 Naga, Newsbreak. Man pinagsubok kasi ng opisina na isuspender ang Sa taho kung mag-issue sa wangon drugs, palagis man sumutang hindi na Tubig baha, noong binabot pa sa lampag na magiging. siya daanas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering
Empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education. Protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies. Coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? The future is in our hands. Deep into the future. We create brands that connect. Be bold, be the brand. Market your future. It all starts here at the Naga College Foundation, BFBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today. Begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Ano, morag ka? Ano, morag ka? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon!
Every great success story starts with the right foundation, and at Naga College Foundation, we've been building those stories for years. Here, we don't just teach, we empower. We don't just educate, we inspire. This is where your winning journey begins. Whether you're a dreamer, a doer, or a visionary, NCF is the place that prepares you to achieve greatness. It's not just about the future, it's about today, taking the steps that make you a winner in every sense, with an affordable tuition, quality education, and excellence in 22 sports programs, which NCF only has in a whole Bicol region. At NCF, we've built a system that's designed for one thing, your success. The strength of NCF is in its system, a system built for real-world readiness. From modern facilities to internship that bring learning to life, we ensure you gain the skills that matter. It's a system that's designed with your future in mind. Join us as we take you through the world-class facilities and departments that have shaped some of the most successful graduates, from leaders in business to innovators and technology to change makers in health and society. The College of Arts and Sciences is where curiosity meets creativity. With state-of-the-art laboratories and innovative curriculum, the students in CAS are not only gaining knowledge, they're creating breakthroughs. At the College of Criminal Justice Education, we turn passion into profession. Our students are immersed in practical training and a real-world application, becoming expert in law enforcement, criminology, and legal studies. The College of Business Management is a breeding ground for future CEOs, entrepreneurs, and business leaders. With cutting-edge facilities and industry partnerships, CBM students are prepared to lead with innovation and vision. At the College of Accountancy and Finance, we are molding future financial leaders with access to modern accounting software, hands-on practice and financial management, and a focus on real-world financial strategies. CAF prepares you to tackle the complexities of global markets. The College of Health Sciences is where tomorrow's healthcare leader takes shape. Whether it's nursing, medical technology, or biology, our students are immersed in the latest technology and real-world medical practices. At the College of Engineering, we don't just teach you how to solve problems, we teach you how to create solutions. Our students are equipped with the tools and the knowledge to tackle the challenges of tomorrow, from infrastructure to technology and everything in between. The College of Computer Studies is where technology comes to life. Here, students dive deep into software development, IT, and computer professionals to become digital leaders who shape the tech industry. The College of Teacher Education is where future educators learn to inspire, lead, and make a difference. With hands-on teaching opportunities and access to modern teaching tools, seated students are equipped to become teachers who shape minds and mold future generations. Ready to join the ranks of NCF's successful alumni? Your journey begins here. And we will always be called as tigers with fierce fangs and claws to conquer the burning success. We are the home of the champions. As we create honorable titles and names for our institution, we leap into the future as we engage ourselves into modernity and innovation. Rise with the strength of tigers. Choose NCF. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences,
College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. Where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF.
College of Health Sciences. To empower the next generation focuses on developing the analytical skills of students, hands-on experience, and engagement in technology-based research and innovation. Our top-grade facilities, newly acquired tools and equipment, exceptional faculty, and comprehensive curriculum ensure that students are well prepared to meet the demands of the engineering profession. We want you not just to be job ready, but innovation ready. Be an empowered and CM engineer. Enroll now. Here at the NCF, you can build a salient foundation for your journey. College of Teacher Education can give you first-hand experience to hone your specialties with its equipment that can enhance your skills and knowledge. Also, to develop lifelong learners who are globally competent and ethically efficient and responsive to the needs of the time. Do you want to leap into... Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo, tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Every great success story starts with the right foundation, and at Naga College Foundation, we've been building those stories for years. Here, we don't just teach, we empower. We don't just educate, we inspire. This is where your winning journey begins. Whether you're a dreamer, a doer, or a visionary, NCF is the place that prepares you to achieve greatness. It's not just about the future, it's about today, taking the steps that make you a winner in every sense, with an affordable tuition, quality education, and excellence in 22 sports programs, which NCF only has in a whole Bicol region. At NCF, we've built a system that's designed for one thing, your success. The strength of NCF is in its system, a system built for real-world readiness. From modern facilities to internship that bring learning to life, we ensure you gain the skills that matter. It's a system that's designed with your future in mind. Join us as we take you through the world-class facilities and departments that have shaped some of the most successful graduates, from leaders in business to innovators and technology to change makers in health and society. The College of Arts and Sciences is where curiosity meets creativity. With state-of-the-art laboratories and innovative curriculum, the students in CAS are not only gaining knowledge, they're creating breakthroughs. Accountancy and finance, we are molding future financial leaders with access to modern accounting software, hands-on practice and financial management, and a focus on real-world financial strategies. CAF prepares you to tackle the complexities of global markets. The College of Health Sciences is where tomorrow's healthcare leader takes shape. Whether it's nursing, medical technology, or biology, our students are immersed in the latest technology and real-world medical practices. At the College of Engineering, we don't just teach you how to solve problems, we teach you how to create solutions. Our students are equipped with the tools and the knowledge to tackle the challenges of tomorrow, from infrastructure to technology and everything in between. The College of Computer Studies is where technology comes to life. Here, students dive